soğunlar buharın büyütünden oğulur buraya morozuna kebiyle kalli. Niye bana soğunlar bu kamerayı hazırlattı? Bekleyin mi şirinle? Kimle oynar ya duvar bu değil. Kimle oynar? Sen ne duvar yaptın oğullar? Heleni. Yok ya bakayım. Bana bir gel. Спасибо. Еще раз. Спасибо. И еще один раз. Спасибо. Ini dari kecil sampai dewasa Baha wasta mahidana nare. Kesin de yer hadi. Oğlum ne diyecek mi? Tamam ne tutun. Kanan matan mı? Kanan matan mı? Oğlum. Atam ki ya. Oğlum Bana annem verir. Tispet. Annem verir yani. İçeri. Kanlı var bir sopa. Oldu da bir. Tek atak. Oh, angka nasi yoktu da. Turma. Cuma
Это стихотворение про семью прочитала Ларионова Настя. Новый год — это праздник семьи, да? Праздник семьи, поэтому мы посвятили это стихотворение. Александр Сергеевич Пушкин. Зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг безлесный. Пора, красавица, проснись. Откройся крутым рекой зоны, навстречу серой погоды. Звездою серая весь. Все. Ага. Udah boleh aja ya dulu.
Anne kötü. Gördü tas doldurup bana bana kendine gidiyor. Öyle mi de? Ne saçma. Merakım bir kaç şeydi ben onu dedi. Ama kadar düşüyor. Her yer yine sebeder bir de. Ya, böyle ben hatta sık sık o Kendine kelamın hep de. Anne tuvala bana bırakayım. Karak, bir de ben karak olmuş. Hep de. Yaşadık kır. Hep de. İleride bir hep kılazan yerde deneyin. Doğukadan beri de. Anne orange barangnya Atma stolda cebir ne olur böyle? Görün Zamanlar senin böyle. Hatta senin.
Sini baru kita tiba. Ini siapa tu kau tu tak ada. Bak sitese bana turar. Ini tu lah ni dua tu dah je. Yuhai tu sudah yuhai. Cek. Kita. Yuhai. Juga ada macam orang ada. Ini ya. Papa,
Gittik tarafı. O ceket bir Video kamerayla getirdim. Wala pa. Wala
Лучше, мама, не пиши, ты мне не купаешь. Побежала мышка-мать тетю жабу в няньки звать. Давайте галею, мама, тут весь. Тут так Голос не хорош, слишком скучно ты поешь. Рассердилась мышка-мать, побежала мышка-мать тетю лошадь в няньки звать. Тетю лошадь в няньки звать. Заходи к нам, тетя лошадь, наша Ваня, лошадь убежала. Посмотрела мышка-мать на своего мышонка, а мышонок еще не спит. И побежала мышка-мать тетю кошку в няньки звать. И съела бедного мышонка. Прибежала мышка-мать, посмотрела на кровать, а мышонка не видать. Все тихо выходим, да? Ini mustahil pada
Hasta, tutma. Klastırdan belirli hayırlı Mikhail'ına. Klastırdan belirli yok gerekli. Klastır